F'dak li kien l-aħħar minn proċess ta' 3 tim ta' tal-voti, ir-residenti ta' 23 lokalità saru jafu min se jkunu rappreżentanti tagħhom għal 5 snin li ġejjin. Ħalqormi se jkollu sindku viċi sindku ġodda, Brenalt Falzon li se jkun is-sindku. Il-Partit Laburista eleġġa wkoll lil Josef Mazzini Vento, Donna Barbara, Daniel Eblet, Marvin Zammit, Xona Papmeli u Martina Grek, waqt li għal-Partit Nazzjonalista kienu eletti Jerome Caruana Cilja, Ralph Puli, Carmelo Kuxkiri u George Muscat. Fis-siġġiew is-sindku ġdid se jkun Kirsten Sant tal-Partit Laburista li eleġġa wkoll lil Rodjan Haber, Dominic Grek u Adrian Farrugia, waqt li għal-Partit Nazzjonalista kienu eletti Alessia Bsajla Zammit, Julian Borg u Francine Farrugia. Mary Muscat Fenek Adami kienet ikkonfermata bħala sindku tan-Naxxar fisem il-Partit Nazzjonalista li fl-istess lokalità eleġġa wkoll lil Christopher De Guara, Marianne Cuomo, Mark Anthony De Guara u Joe Spiteri. Għal-Partit Laburista kienu eletti Marlon Brincat, Noel Gatt, Ivan Gaffiero u Stephen Abela. Fil-mosta s-sindku ġdid se tkun Romilda Baldacchino Zarb għal-Partit Laburista, kienu eletti wkoll Chris Grek, Rachel Abela, Shirley Abela, Pia Bonici, Marvick Camilleri u Joseph Howard għal-Partit Laburista, waqt li għal-Partit Nazzjonalista kienu eletti Kit Kassar, Franz De Guara, Angel Rapa, Joseph Gatt, Eiken Zarafa u Mikhail Mikallev. Konferma fis-swieqi għas-sindku Noel Muscat fisem il-Partit Nazzjonalista li eleġġa wkoll lil Marianne Abela, Rowena Xikluna, Paul Fenek, Anna Pisani, Teresa Valentino u Edgar Rosinjo. Fisem il-Partit Laburista eletti Matthew Bonello u Alexander Katkuti. Konferma wkoll għas-sindku ta' Ħattart Stefan Cordina fisem il-Partit Laburista. Għall-istess partit eletti wkoll Alex Manjon, Connie Sherry, Remigio Bartolo, Silvio Brincat u Giorgio Xkembri, waqt li l-Partit Laburista se jkun rappreżentat minn Helen Caruana, John Bonici u Victor Gallia. Fil-Gżira, Konrad Borchman kien elett mill-ġdid bħala sindku fisem il-Partit Laburista, illi fismu kienu eletti wkoll Ralph Manjon, Neville Ketkuti, Ian Bohaġar u Alexander Zammit. Għal-Partit Nazzjonalista kienu eletti Jeremy Cardona, Hugh Caruana, Sean Farrugia u Jessica Borch. Ikkonfermat ukoll is-sindku John Xkembri f'Ħalluqa għal-Partit Laburista, kienu eletti wkoll Donald Kassar, Eric Camilleri, Kieran Bruno u Lucia Massa, waqt li l-Partit Nazzjonalista se jkun rappreżentat minn Frederick Aquilina u Victor Caruana. F'ħala rawr Abraham Aquilina li għandu 16 sena kien elett bl-akbar ammont ta' voti, iżda s-sindku se tkun Helen Gauci. Dan minħabba li skont il-liġi Aquilina m'għandux l-età biex imexxi l-lokalità. Il-Partit Nazzjonalista eleġġa wkoll lil Marilena Gallia, waqt li l-Partit Laburista se jkun rappreżentat minn Christopher Fenek u Karl Grek. Fl-imtarfa konfermat is-sindku tal-Partit Laburista Daniel Attard fejn kienu eletti wkoll Kyle Mifsud u Marika Samud-Dimek għall-Partit Laburista, waqt li Simon Paul Fenek u Anton Mifsud ġew eletti għall-Partit Nazzjonalista. Fisem il-Partit Laburista f'Ħalsafi kienu eletti Johan Mula bħala sindku kif ukoll Jenny Sazzopardi u Francis Kallus, waqt li l-Partit Nazzjonalista se jkun rappreżentat minn Joanna Abdillah u Publio Abdillah. Fix-Xajra, Neil Attard se jkun is-sindku, hekk kif il-Partit Laburista eleġġa wkoll lil Rosabel Pulis, Anthony Valvo u Raymond Caruana, filwaqt li għall-Partit Nazzjonalista ġiet eletta Doris Borg. Għal-Partit Laburista Charmaine St. John kienet eletta bħala sindku ta' Santa Lucia. Eletti wkoll Frederick Kutajjar, Terence Ellul u Kylie D'Amato għal-Partit Laburista u Liam Xiberras għal-Partit Nazzjonalista. Terence Aġus se jmexxi lil Hal Kirkhope għall-Partit Laburista li eleġġa wkoll il-Joseph Xkembri u Ritien Caruana, waqt li l-Partit Nazzjonalista huwa rappreżentat minn John Lucas Sarr u Cody Gallia. Konferma tas-sindku fil-Birgu hekk kif għall-Partit Laburista ġie elett John Boxall bl-akbar ammont ta' voti, eletti wkoll għall-Partit Laburista Christopher Kassar, Trevor Mitzi u Jason Portelli, waqt li għall-Partit Nazzjonalista kien konfermat Anton Ġellel. Fl-isla tmexxija se tkun fidejn Clive Police għall-Partit Laburista fejn kienu eletti wkoll Anthony Bonavia, Jolene Attard u Corinne Bohaġar. Għall-Partit Nazzjonalista kien elett Malcolm Gatt. Fil-Florjana konfermata mill-ġdid Davinia Sammutkili bħala sindku tal-Partit Laburista li eleġġa wkoll lil Gail De Manuele u Vincent Borch. Il-Partit Nazzjonalista se jkun rappreżentat minn James Aaron Ellul u Justine Parmir. Ġew deċiżi wkoll 5 lokalitajiet f'Għawdex. Fil-Munxar inqalbet il-folja kif il-Partit Nazzjonalista kiseb il-maġġoranza u s-sindku se jkun Damien Spiteri.
Għal-Partit Nazzjonalista kienu eletti wkoll Carmela Parnis u Mark Anthony Busuttil, waqt li għal-Partit Laburista ġew eletti Sonja Abela u Joseph Kawki. F'San Lawrenz Nawel Formosa kien konfermat sindku għal-Partit Nazzjonalista li eleġġa wkoll lil Anthony Formosa, Joseph Michael Kawki u Carmela Grima, waqt li l-Partit Laburista wa rappreżentat minn George Camilleri. Paul Buttigieg se jkun is-sindku tal-qala f'isem il-Partit Laburista. Għal-Partit Laburista kienu eletti wkoll John Cefaj u Joseph Buttigieg, waqt li għal-Partit Nazzjonalista ġew eletti Karl Buttigieg u Valerie Kassar-Mejlaq. Dan waqt li f'Takkerċem ġew eletti Mario Azzopardi tal-Partit Nazzjonalista bħala sindku flimkien ma' Paolo Mizzi u Horace Vella. Għal-Partit Laburista eletti Frankie Attard u Elvin Grech. Fiż-żebbuċa trid tkun deċiż min se jkun is-sindku hekk kif Daniel Cordina u Pascal Saliba kienu eletti f'isem il-Partit Nazzjonalista, Marlene Cini u Sandra Grech f'isem il-Partit Laburista, waqt li Nicky Saliba ġie elett wara li ħareġ bħala indipendenti.